Amang Daniel, firma Bokri baru-baru pasalongan. Firma Todim, ginagawa mga lugaon, tumatang na baru. Firma dito hata mga kumilasaw. Kung nilang di parang main. Orang. Baru matang ka. Pero pipeknya tadi. Pegasle. Hai dia. Dia masuk tema. Seperti seluruh nabi itu. Ada peluang berpikir. Sudah pun ada peluang peraturan nabi era. Jadi adalah orang sama orang. Pokoknya mana kita banyak kita. Situ dia kaki ada macam waktu. Nami na siya tanaw karo asa lisok kita. Asa mulai utama di ulut di tikyon alani tamahami madok mulia te parjulo tuhan muna inalah manguduti ulot ta kasata minyon songon deben tuhan muna perusin nami Wa mangsud meron si kokor jong bunga buhi tamak katay man. Tabaho majo ano ito dihamon ang baro nami asa mulai ulot ta gabi jala horas permusin nami Agabi majalah horas kokum menes me mau juju si alusan. Dari sedari di negeri kokum kami permusik muna kami petok ngamarade mang. Los dia masa tamu di sopingkan dah judulan na. Asa marban hukum memang dia balak-balak dia unok na dia hatana. Jala dia ninok na dingga mana bang marbobo. Gabi horas. Mau lihat teman di suku do isi seni permusin nama jalo pasu-pasu parda masaripyo. Anak nami do parmain nami si bagus jore itu hatai. Tama kami madok mau lihat deh. Alani do di jauh kami hamura jadi permusin nami. Inalaho mangulahon ulota di hari sadarion. Adalah nami mon marsompat ulu-ula nami ima marga satu meang. Ihami po para niya po ito kasi mamora. Boru bere de bere. Asa totong ma. Palu hamo mamusitay. Asa boy dengker sudah uloton marhide uning-uning amunay. So kanima buah-buah na dalema. Cara masuk-masuk pardong asar bio mi anak ko guru ni hulay marhide di na posona. Langsung baga sa sadarion ma tuduhan mo manjalo ro kanggara dagok sa salut orang ni hula-hula muna. Anggit ulon nomor sangat. Langsung bulan nomor mulia mau dia selalu natar lo gimana jolonnya mata nomor 2 di bata di seorang bahasa tamu do pinggan dari suporas pir asal orang masang olin amat bahasa pirmen apa ki berbol pasalongan pir mata dia selalu nah di julu mana ngak kapang omongan Betul. amar aku di bahasa tamu di zon tangku na bulat tangku bertuturan di hamu di nomor hula-hula baru totong ma itu pakai mata nomor 2 di bata langsung di bahasa tamu di zon debatian biar bapak biar nang persolian termuliari do cuaca lawas paket dari bagasi sadarion anggi totong di bati urang mata nomor 2 di bata marakup di bahasa tamu di zon ringgit stereo ringgit sipio suara panas roha
dinamaukan na tutulot tao sa ito na mga ujungin ganyan na runa marlas ni Roha asar horoma so kan na matua sampai met bulung iratiti met bulung ibane-bane saya di pada masak kamu kana marsadi si tutong mahot di bagasan dami asal di tengah pagabi tu udah lus teruan arimu tutong gabi dina marula-hula baru molo tutong kamu hot marsi paudolo asal silam lambur-buru kemana silam naik toba di bagasan udah tersadar yo dan anak ngarong na baru untuk rodis dengan godang sudi mahitara parlas ni Roha asa pertatamin nagari ini maruhat na jabi-jabi oras mato di maringin marupa ma uputa mula jadi sasakin na selusat tino butubur teya nung di pasahatan muna pinggan na ho dudulan na tuhan para musik muna sahat jala sa rumah ulat to tukang kabian lau saat ma tupar horasan arong ang sahalak praburon akin naman aruhon pinggan ho tanang kasuto ulat to asa di orason ang gitu korsora sulit ke senario Horas kamu tuh hari nak tuh bijak. Horas. Ada bicara horas maman. Ala musik tuh tak tuh bagus apa itu dalam kita dalam musik. Nung awat kong Hamilton, pinapandapong nami tugas si Mamora. Dohot, dong asabaran nami lubaraja, yang giduli nami lubabado. Yan na makorason. Aka nauli aka paso ni debata nok taripar dito ngatongan ning ulo nami marhide siya ni padi nami asa lulod damang ma tua mata debata nunggu dia lulod damang tua mata nomor 2 debata lulod damang ma tu raja nalia nalulu nunggu dia lulun damang turaja na liat dulu alul hodang ma tu panggonggomi nadong di luar tu didok opunta si jolo-jolo tubuh si ajur mula-mula topa mula ni rumah ijuk mula ni rumah gorka mula ni hatamar pisuk mula ni hatamar roha alani nunggu di sok kami pinopar dia punktu ke si Mamora damang ma godang mula-mula las baruma tu godang sopa. Lalu sudah tidak ma godang liati. Asal mengelihat kami tu lihat nalulu. Gabi. asa masih sabi-sabi memahami masih siukan
kami nomor dong tu pinopar ni tugas si mamora suak soni nang di baru nami saluna lah suduk manok kamu siap puri nami teh raja nang baru beda mang ma musik nomor meme dok nomor sejuan
kadung gue sama Kobi mate. Kalau tuh peong makan tahun, nama tata sudah mau nate. Jadi naruhanku semua dihambak ke hula-hula nami. Sebelum roh kami mau rupi lain kami di suhut inaroha joloro kami masuk batuhan. Buat dah bu hula-hula nami. Gak bicara horas. Jadi di kita nomor bariban. Jolo tasoba majo hula-hula ta baru asal rono kita mobai angka sudah serohata tu suhusna. Jadi soalnya main aku dia bar musik nabi. Baik, baik. Lalu kami manoba hula-hula nami. Baik kamu omong kadus musik. Raja di hula-hula rohami marsau batu hamu holang 10 jari-jari masuk kursa di sima juju las marohani raja ini saya tanya ke kamu kami amat hula-hula agia tujuan Aryo saya dipasuk-pasuk Tuhan makan dulu di tangan kami asebui kami roh marsau batu jolo di raja ini logi nauduringkan pasangan kami ini raja di hula-hula kami jadi di kita nomor bariban